LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala inchallah ko yewtugol ɗo ko yewtere raɓɓiɗude ko e ngala juutinde inchallah ko ɓeynomi yewtuɗo ko fi salligi salligi alwudu'u wo fi salligi. Jon noon salligi ko ɗum ɗo woni code on mo falama téléphone go hakkunde makko e rabbul ibado. Sa falama noddugol ka meɗen lagine a waɗa 00224 sa falama kadi heɓugol ittisal baynaka wa bayna khaliqik fi julde nden haray ko be salligoɗa. Jonnon en yewtay fi ɓural salligi, yewte ñawore salligi, yewten kadi chartiji sellugol salligi, yewten farillaji salligi, yewten sunnaji salligi inchallah, yewtoyen kadi firtayɗi salligi ɗin kadi, yewtoyen kadi ko honɗum waɗɗi wonande on ko honɗum waɗɗinta salligagol, ko honɗum kadi woni ko bonnata salligi, ko honɗum kadi woni ko yiɗa fi salligagol. Eɗo fof inchallah o e nder 30 à 40 minutes harami gayniɗo bi iznillah. Fadlul wudu'i toɓɓere aranere nden ɓural fi salligi. Ko nafoore honɗum woni ko salligi jogi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis juutuɗo mi ƴetta ko haton jinɗen kon e nder hadis on ɓeni wo wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Renata wona hara hino wondi e salligi sono be sono wosi wona aden gomɗinɗo. Neɗɗo kala mo yiwɗon hara mo wondi e salligi sono be sono haray settanema wondema haray ko aden gomɗinɗo. Wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Renata e salligi, reno e salligi si wona gomɗinɗo. Hara kala nde salligi on bonirma a salligoyto andu ko aden gomɗinɗo. On no woni ɓural aranangal. Ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo inna ummati yud'auna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo mofte maɓɓe ɗen noddoyte yawmal qiyama wo hara batte salligi on hino maɓɓe yeeso ngon e juuɗe ɗen kala ka salligi on hewtayno ton wo hara hino jalba ko ɗum ɗon nelaɗo sendidiroyta hakkunde mofte maɓɓe ɗen e moftaji luttuɗe ɗiɗi yawmal qiyama. ɓeyni noon man istata minkum kala e moɗon taganaɗo hattanɗo jogiiɗo feere an yutila hurratahu nde o juutinta salligi makko on falyafal yo juutinmo. Aba Hurayra kanko filli o hadis ɗo o inni wo kanko o laatinoke mo addayno salligi on haka jungo ngon fuɗi dow ga fi honno ɓay ko ɗum ɗo jalbinanoy tomo yawmal qiyama mo yiɗi hara jalben nin hara hina daɓɓum hara juutingo salligi o feƴƴintina ga haray ɗum ɗon hino moƴƴi kono na ɗuɗɗingol ndiyan ɗan ko pooɗugol haka loteteɗo. Ɗo ko hadiseji ɗiɗi ko yowdiri e ɓural salligi haray kadi tere ɗen fof ka salligi o memata ɗo yawmal qiyama haray ɗum ɗon fof hino jalboyi o tawa ko jalbinanoy tawnti konka hoore sirate yo Allah lumbino en sirate. Ma hukumul wudu ko honɗum woni ñawore noon joni salligi. Ɓeni wo salligiji ɗin ko noneji ɗiɗi. Salligi gono ton ko wajibu haray ko waɗɗiɗo, salligi go hino ton haray ko mandubun ko yiɗaɗo. Ko woni salligi woni ko salligi waɗɗiɗo on. Ɓeni wo yajibu salligi hino waɗɗi alal muhdis kala on tayroraɗo mo salligi mo boni iza arada sala so falama juulugol fardan fori julde nden kode farilla kanat laati aw nafla mara ko nafila. Salligagol ngol ɗo haray oɗo ko wajibe hoore makko. Si waɓutu yoni salligi ma bonino salligagol ma ngol ɗon an haray ko farilla. Si tarawi hewti nafugol jemma an haray salligagol ma ngol ɗon ko farilla. Ɗiɗaɓum ɗum noon no wotton wudu hara ko mandubun salligogo hino ton wo on ɗon haray ko yiɗaɗo. Ko mo woni on salligi ɗon wo hara ko yiɗaɗo wo li zicri ko wonande jantagol inde Allah awin nawmi ma ɗanagol. No tawa ko yiɗa kon sa falama jantagol inde Allah wano imamuna Malik imamu daril hijra kanko hari so falanoma jangugol makuji nelaɓin sallallahu alayhi wa sallam o yahay o looto ha moƴƴa o salligo ha moƴƴa o ƴetta coñci makko ɓurɗi laɓiri ɗin wona wastay joni enen iidi men hewtiɗo majuma o ɓornode so jooɗo noon o toolo ha o gayno inna qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah o maaki. Joni noon an kadi noon sa falama jantagol inde ya yaw salligoɗa ɗum ɗon ko mandubu ngo ko yiɗa na obligatoire.
no wodi salligigo kay sa fokkiti waloyagol ya walodu e salligi kala neɗɗo walodu ɗo e salligi cheytani ɓaɗotako mo neɗɗo kadi so tawi hara joni himo wondi e probléme jinna seeɗa yo wondu e salligi nde himo waalo neɗɗo kadi masalan joni an e sonnaji ma o nde hiɗon waalo haray ko ya wondu e salligi ko ɗum ɓuuri e laɓede kono o salligi ɗo ko honɗum ko mandubum koko yiɗa wonɗo farilla on ko fi juulugol julde farilla ma julde haray ko naafila toɓɓere tammere nden ma hiya shurutul wudu no wotton sartiji goo timmayɗi taw si tawi no salligi on waɗe ɓeyni wo sarti ara noon ko honɗum ko al islam salligi ko waɗɗi ko julɗo ko il faut ara ko a julɗo taw ke feero salligi waɗɗaki mo ko julɗo innete yo salligi salligo ɗiɗi o attaklifu ko helli feede kadi pay kon salligi waɗɗaki kon kono noon o tindinte no honno salligorta amma noon mo waɗɗi on obligatoire ko attaklif hara ko ɓe hara himo helli fa ɓayne la sa sallam e maaki rufi al qalamu al salas yimɓe tatono toon hiɓe ɓantana karambol no tawa e maɓɓe pay kon ha tumande kon helli fa si tawi kon helli fa ka haray salligal ngol makko on hino moƴƴi koko yiɗa kono noon hina farilla e hoore makko tati on kadi ko fiɓugol anniye on moƴƴina anniye on moƴƴamiɗo salligade nayi on kadi ko attasmiyatu ko bisimmagol si goɗɗo salligade himo hani wiwgol bisimillahi ka fuɗɗode so fuɗɗo noon salligagol jooɓon ɗon e sartiji ɗin almuwalat ko rewnidirgol ngol kadi haɗana yon ndigi salliguɗo junngo woto yaha jaaɓoy o téléphone 30 minutes ka lika yilto ɗon ara kadi continue ɗum ɗon haray tawaka to ko sartiji ɗin ni si ɗum ɗon feƴƴi ma hiya faraidul wudu joni noon ko woni woni farillaji ɗin ko wiyete farilla ko tawata si a acci hande kadi gollal ma ngal wata timmude sina tuma nde adduɗa on farilla ɗo ko ɗum wiyete farilla ɓe inni aranan e farillaji salligi ɗin ko ghaslul wajhi ko lotugol yeeso ngo karamakoɓe goo ɓe fuɗɗori honɗum anniyatu anniye on wono allah daalirɗo ga deftere makko baɗa ausbillahi min alcheitani rajim ya ayuha allazina amanu iza qumtum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ko ɗiɗo farillaji woni ko allah janti fimo no ɓeyditiɗon ɗiɗi almuwalatu waddalk anniye on lootugol yeeso ngon lootugol juuɗe ɗen ha ka coɓɓuli maskugol hoore nden e lootugol koyɗe ɗen ha ka kolɓule rewnidirgol ngol waɗirgol par ordre e honɗum kadi e yirgugol ngol ko ɗiɗo woni farillaji salligi ɗiɗo hay gotum e majji hana mankugol neɗɗo noon simo salligade ko ɓe haraɗa reteni ɗiɗo moƴƴa anda sa acci kunɗa yilditoto ka yildotako ko ɗum so yi goɗɗo no ina wattugol julde hino satti haray o hunjaki farillaji julde o hunjaki sunnaji julde o hunjaki kadi ko honɗum bon mubtilatu sala bonnayɗe julde sina ɗo soɗa hunji farillaji ɗin ka julde nden compliquanima wo haray andi ko honɗum accuɗa ma ko honɗum hanɗa ɓeydugo joni noon farilla wiide gara ɗum on ko anniye on lootugol yeeso ngon no natori ka lootugol yeeso ngol ɗon almadmadatu wal istinshaq sorkinagol ngol e wuyɓelegol no fof ko yeeso ngo jeeya ɓe ƴettori ɗo fof haraya looti ɗiɗi on haslul yadayni ilal mirfagayni lootugol juuɗe ɗen ha ka coɓɓuli ɗum noon kam tawa e farillaji salligi on haslu rijlayni lootugol koyɗe ɗen ɗiɗi mi diwi taw mashu rasi maskugol hoore nden karamakoɓe no yeddodiri e muɗum woɓɓe inni ko hoore nden pop woni ko maskete woɓɓe inni ko naɓugol ngol tu woni farilla artirgol ngol ko sunna woɓɓe inni sa mimi yoga e sukunu ma ɗum pette hara yoni almuhimmu hoore nden koye nde maske ko nde fof manade fof mais ko ɓe nde maske si ɗum ɗon feƴƴi lootugol koyɗe ɗen ɗiɗi kadi ɗum ɗon kadi haray ko farilla tahlilu lihya jagugol waare nden kono enen o farilla ɗo en montinomo few ɓay ko ba eno woodi so tawi goɗɗo ina jagugol waare ɓayɗen femmanoma ha enen e sonnaɓe en sennodirta hande kadi goɗɗo waɗi ko jaga ɗo hande kadi enen o farilla ɗo o perdirino en few yallah yaafo en jeega hono tahlilu asabil yadayni wa rijlayni jagugol kolli juuɗe ɗen e kolli koyɗe ɗen hakkude ga no woodi woɓɓe go'o so tawi hara joni on ti wujotako nebban fewno ka ɓuuɓi ɗo hakkude ga yoray king wonde ɗa wawi soɗade ɗo go hara hakkude kolli ɗi mbuɓare few suwa ka kolli koyɗe ma ka kolli juuɗe noon jagguidirgol ngol ha anda toon fof ɓuuɓi ɗum kam no jeeya e farillaji haray salligi ɗin haray koye wattan hakkille mum moɗɗa no woodi woɓɓe goo kadi kolli koyɗe ɗen kadi hara no turi moƴƴa moƴƴa noon ma hande wonde hara mbuñu koye hino toon seeɗa onti naɓay tun ndiyanda memina hoore o ronka memingol ley toon haray salligi o timmani fiyon ɗum lootugol koyɗe ɗen ko farilla lootugol juuɗe ɗen kadi haray ko farilla joni noon ko be foppo hande kadi ɓuuɓa ko be foppo e muɗum kadi haray yirgue
si ɗum ɗon feƴƴi en anndi farillaji ɗin kodi jeɗɗi mi fuɗɗitoɗi ko anni e on lootugol yeeso ngon lootugol juuɗɗen haa ka coɓɓuli maskugol hoore nden lootugol koyɗe ɗen haa ka kolɓule yirgugol ngol e rewnidirgol ngol ɗiɗo jeɗɗi woni farillaji salligi hara mo ɓen haani mantade ɗiɗo si ɗum ɗon feƴƴi ko wonɗi woni sunnaji ɗin non joni sunnaji ɗin goo on assiwako gosagol taw si salligo ɗum ko sunna jeeyaɗum e sunnaji annabaɓe no wonto sunnaji jeɗɗi e annabaɓe fopp waɗayno no tawa mum wayitagol parfait gorko no hani urnitade moƴƴa moƴƴa noon si yalta urna coñci ɗin urna ɓandu ɗum kadi ɗum ko sunnaji annabaɓe gosagol kadi ɗum kadi ko sunna annabaɓe fof na nelatum sallah alih sallam nelaɗo no maki e haadi selluɗo ɓeni wo lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin riwaya goo ɓe inni inda kulla wudu'i wo sinano fiwata mi sattinan ɗe mofte an mi yamirayno ɓe sanga kala nde ɓe juulata yoɓe goso riwaya goo ɓe inni mi yamirayno ɓe sanga kala nde ɓe salligoto yoɓe goso saabu nafi on ɗum gosagol no mari naforeji tati ɓe maki hadis goo wo assiwaku matharatun lil fami mardatun lil rabbi majlatun lil basar wo gosagol no laɓɓina hunduk kon hino weltina allah kadi sa gosiki hara ya weltini allah kadi wo tammun ɗum kadi no hentina yeeso ma on jalbinama kadi surtout hara ko koye gosoygoy kam dari hoy koye laaba koye gosorgoy kol gosorgol koye kadi ko honno wayi nelaɗo sallallah alih w sallam scientifique jogoto almanjo ɗo o ƴettuno kun o naɓi kun ka laboratoire o etidi kun ko fi hon ɗum mouhammadou inni kun ɗo sa gosori kun ɗo ɗa mari ɗi baraji ɗo gosorayɗo kun hara ko ala dawami hara mo duumi e gosorgol kun allah danday mo nawnaje 10 hikun jogui naforeji 10 gosorgol koye gosorkoye ɗon ɓe daari ɗum ɗo kamɓe ko tout dernière man ɓe yi ɗum ɗo nela sa sallam yowliɗo ɗum duuɓi guluji ɓaawo ado hande ko ɗum woni nafoore makko si ɗum ɗon feƴƴi kadi ghaslul kaffayni lootugol newe ɗen ɗiɗi ɗum ɗon kadi aɗa tawa e sunnaji salligi on tati on aljam'u bayna al madmadati wal istinshaq hawtidirgol hakkude sorkinagol ngol e wuyɓagol ngol naɓida fof nde wootere ɗum ɗo kay ko sunna buyno wawata ɗum noon kono haray no tawa e sunnaji sa acci noon haray ellala sorkinagol ngol e ñittitagol ngol wayda fof nde wootere ma ɗum wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol waɗira ɗo hara ko ndiyam gotan nanni haray ɗum no tawa e sunnaji ɗin kadi nayi on ko wonnum almubalagatu fihima li gayri sa'im ɗuɗɗingol ndiyam ɗan ka kine wonande mo hoora si tawi a hoora koyo ndiyam ɗa yew ha mema ka wiyete haysumu dow ga karama koɓe gono wi haray no woodi place cheytani hun ka ko jotto ka nder kinal ma dow ga fodde noon kun ɗon hikum ɓuuɓi cheytani sowi sintama joni noon naɓugol ndiyam ɗan haysa a sondoto ɗum ɗon ko sunna si tawi hara a hoora si tawi noon hara hiɗa hoori naya feƴƴintinɗan haɗa natoya toon bonna korka ma kan si ɗum ɗon feƴƴi addalk yirgugol ngol nanen e wolimo ka farillaji ɗo kadi karama koɓe goo waɗamo ka farillaji koɓe waɗimo kaka sunnaji hara yirgugol ngol kadi ɗum ɗon ka hino tawa e sunnaji ɗin kadi jeego o hon taslisul ghusli maɗum ghasli tammitugol lootugol ngol kadi o andi lootande aranere nden ko nden ɗon woni farilla lootande ɗiɗaɓere nden nden ɗon ko nde sunna joni noon tammitoygol ngo waɗa tati ɗum ɗon kadi no tawa e sunnaji ɗin kadi haray ko ɗum ɗon ɓuuri e laɓede si ɗum ɗon feƴƴi kadi a tartibu rewnidirgol ngol kadi ɗum ɗon kadi ko sunna jeetati on taqdimul yumna alal yusra fuɗɗorgol ñaamo ngon sakkitora nano ngon ka jungo wo ka koyngal wo kala ko watta kon nelaɗo sallah alih sallam ɓe maaki hadis mo filli nene meɗen aicha kana nabi sallallah alayhi wa sallam yuhibbu tayamun hiɓe yiɓruno ñamɗinagol ko woni yo ɓe fuɗɗora ñaamo ngon ko woni ñaamo ngon fuɗɗortake o kaka natugol ka hurgo ɗon haray ko nano ngon haray ko ɗum woni sunna o amma noon ko lutti kon fof fuɗɗorgol ñaamo ngo inna bisimillah ɗum ɗo ka haray ko sunna jeeyaɗum e sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɗum ɗon feƴƴi jeenayon e sunnaji ɗin ko addu'a'u ba'dahu du'agol ngol ɓaawo sa gayni salligagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ma min ahadin yatawaddau fa yusbihu lwudu'a summa yaqul wo ala hay goto e moɗon salligotoɗo o timmina salligi makko on so gayni salligade o wiya honɗum ashhadu an la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah
wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. wo kala salligiɗo ha gayni jangi o do'a ɗo e foden jangamo kono a wattanta hakkille makko. o inna ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. o janga o do'a ɗo wo udditante mo dambude aljanna ɗen ɗe fof majje ɗe jeetati non fuu ñande o maayo o naatiro e majje kala ngal o faala e muɗum. hande kuttuba meɗen ko feƴƴi dow to kon ko dambude aljanna ɗen joni noon ɗe fof ɗe udditante ma sabu ko janguɗa kon o du'a ɗo. wa zada tirmisi, imamu tirmisi rahimahullahu o ɓeydi allahumma ji'alni min attawabina wa ji'alni min almutatahirin. ɗum ɗo ko imamu tirmisi woni ko ɓeydi e hoore muɗum. allah mi torikema waɗan jeyaɗo e ɓen tuboɓe ruttotoɓe ka maɗa. allah mi torikema waɗan jeyaɗo e ɓen laaɓuɓe laɓɓinaɓe. o ɓeydi ɗum ɗo. nelaɗo sallah sallam maki sa waɗi ɗum ɗo a jangi o duwa ɗo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. ko ha ɗo ziyada ko ɓeydi ɗon kon ko imamu tirmisi. haray wattanen hakkille duwa on kala si innama sa waɗi ɗum ɗo a naata e aljanna haray on tin hani wattande hakkille e muɗum. haray si ɗum ɗon feƴƴi onno ɓe ɓeyditi ɗo kadi honnon on di janga duwa hombo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. sa jangi o duwa ɗo kadi wo ɗum ɗo windete e kaydiri daneri peng malaika ɓen ƴetta sowa ndiɗo mara ndiɗo ndi udditatake ndi fontatake ila yawmil qiyama. sabu ko janguɗa o duwa wattuɗa oɗo ɓawo salligamo tawata kuttatama hay 2 minutes jangol ɗi duwaji ɗo a heɓay nde moƴƴere ɗo fof. hara koye watta hakkille muɗum. si goɗɗo fuɗɗike salligade kadi yo ɗuyto haalu lawingi fiwata o falju fi kadi yo andu ko e nder dewal o woni o ɗuyta wowlugol ngol sa jayi hara hina darura hara ko be wowla tun accu wowlugol ngol ha tuma gayda salligagol. sa gayni kadi jangaɗi duwawji ɗo si nata ɗon e wowlugol. woɗi karamakoɓe ko wiɓe sa gayni salligade a yewtidari e goɗɗo ha a yahi a juuloyi darɗe ɗiɗi wo hufirat lahu a yafante bakkatuji ko waɗɗa kom. sa torike ɗon kadi allah ƴettay kadi ko toriɗama kom. kono woɓɓe nde ɓe salligo wallahi haalu lawingi no arda warda few koye dewal woni ko wonɗa hay ka nder hurgo so constati ka toilette ji meɗen nord to masjidu bilal to si woɓɓe yehi ɗon salligade hara wonɓe ka nder julde ɓe inta fanke seeɗa gano juulede ɗum labaka noon koye dewal wonɗa ko si ɗon moƴƴi si tawi noon hande kadi kuude téléphone o ligne on heɓo téléphone na allah subhanahu wa taala. si tawi salligi o moƴƴari yoni ko honno ɗum ɗa wata moƴƴirde hara wata moƴƴirde koye wattan hakkille muɗum moƴƴa anditen koye dewal woni ko wonɗen. no tawa e sunnaji ɗin kadi honno salatu rak'atayn ba'dal wudu. sa salmini tun juula darɗe ɗiɗi ɓawa salligade. nelaɗo sallah sallam ɓe makano saydna bilal radiallahu taala anhu arda o wini ko ayyo bilal mi nani to teppe maɗe yeeso ka nder aljanna yeetolan ko honnu e golle moƴƴe wonɗa e wadde. bilal ini o haynde wotere salligi bonire allah sina mi salligoyto mi salligay kay mi ronki juulande allah darɗe ɗiɗi. ɗum kutatama hay e hunde noon yo goɗɗo eto reno wonda e salligi fodde hiɗa wondi e salligi andu cheytane wawatama sowin sinde. si ɗum ɗon feƴƴi joni en andi farillaji ɗin en andi ɓuura ñawoji ɗen fof nawaqidul wudu. joni noon ko honno honɗum woni ko bonnata salligi ɓay so tawi goɗɗum moƴƴini no waɗi kay ko bonnata. si tawi joni en pentiɗo ha ɗo labama goɗɗo ari wattiɗo joni bikki windi ɗo tun haray o kaani ni hande kadi joni noon salligima on o labama sa jangi ɗum ɗo dambuɗe aljanna ɗen fof jeetati udditanama ma ko honno honɗum bonnata ɗum ɗo. ɓenni go'o ma kharaja min assabilayni kala ko yaltiri e laawi ɗin ɗiɗi haray bonni salligi wal qublu wa dubur yeeso e ɓaawo. innaka ko kunɗo ma ko kunɗo kala ko yaltiri ka awra yeesojo on e awra ɓaawojo on haray salligi on o boni. joni noon woodi di'e nayyi yaltirayɗe yeeso di'e nayyi yaltirta e awra gorko yeeso. go'o bawle ɗen ko ɗon yaltirta maniyi on ko ɗon woni ko yaltirta masiyi on kadi ko ɗon woni ko yaltirta waduyi on kadi ko ɗon woni ko yaltirta. kala ko ɗum ɗo yalti e awra gorko hara himo salligino haray salligi on o boni. ko noon kadi so tawi ko sonnago haray boni. sonnajo hino ɓeydi ɗon kadi so yi ƴiƴam fiila yeeru makko ɗum haray ɗon kadi bonni no tawa e muɗum kadi so tawi o jibini haray ɗon kadi boni mo julta ɗo nafere wolede fi salligi hande kadi. si ɗum ɗon feƴƴi kadi koɗo tawa kadi e ko bonnata kon salligiji ɗin kadi annawmul mustahri ɗoygol tigi tigi on loƴaygol goɗɗo on ti ɗano ha loƴo. o andi goɗɗo no fubbo ni hara o loƴaki goɗɗo kadi fubbo hara o wata fubbade o ukko tungo loƴo fe o yara hano hara wandari ko honno diderne so luggima lugga. goɗɗo kay so waɗanike ɗo hara himo jooɗi himo soƴƴade mais himo andi ko woni e feƴƴude kon ɓeyni o salligi on hara o bonani.
kono si goɗɗo yehi tuugi ke ɓaari ke ha moƴƴi o ɗani ke ɗon ha dani mo hiraga on noon haray tigi tigi on salligi makko on haray o boni kadi no tawa ko bonnata salligi on kadi zawalul aqli bi sukrin aw maradin perdugol connaissance perdugol hakkille ɗen foti a yaru goɗɗum ha suluɗa foti ko nawnare woni ko sulimma haray salligi ma on boni goɗɗo no wawi joɗa ni tungo piga crise o yana ɗo salligi makko boni no wawi wonde goɗɗo kay hara kadi ko mo jinna faɗɗeteɗo no wodi woɓɓe ɓe yiyay tun lincum boɗe mum ɓe faɗɗe gesal kaw faɗɗa ɗo wo hara hande kay salligi on boni fi on ɗum kaw perdi hakkille ɗe wo budde ko woni e ɓandu makko ko fof uditoto ka udditi wo ko woni nder toon kon yaltay ka ɗum ɗo yalti waray bonni salligi on si ɗum ɗon feƴƴi ka no tawa ko bonnata salligi on massul farji min gayri ha'ilin ida kana bi shahwatin memugol awra ma on sa memi awra ma on hara heedode jungo ma gon tele nder ka mazhab maliki an koɓe nder ɗon memi awra on hara heedode ala hakkunde ma awra on e jungo gon wo waray salligi on o boni wo noon kadi ko bonnata salligi on na memugol ngol tun ko si tawi hara ko memirɗa kon ko saabu shahaw fi heɓugol plaisir fi heɓugol tuuyo haray salligi on o boni si tawi noon on tigi memi hara hina saabu tuuyo ɓe inni ko waray salligi on bonani ɓe dallinori honɗum mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni wo innama huwa bid'atun mink wo awra ma on ko geɓum gotum jeeya kon e ɓandu ma ndum goɗɗo memata ɗo joni nowru ndum ɗum bonnamo salligi o memata ɗo joni hunduko makko ko bonna salligi joni ɗum ko honɗum bonnata salligi on saabu memugol awra on ko so tawi ko memirɗamo ko saabu sahaw sina ɗum goɗɗo no waɗa joni ka ɓorni coñci ɗin ɗon ha gasi wonde ni joni yarete joni hara tuuba man nder toon ɓiƴiga ɗon hara be pooɗa ha wawa regilde ɗon si tawi ɗum ɗon fof bonnayyi no haray bonino hande kadi ko ɗum si imamu maliki kamɓe ɓe yewti yewtere labande ka fi foppodirgol e sonnajo ɓeyni o sa foppodiri e sonnajo hara ko falɗa foppodire ko saabu sahawu salligi ma on boni sa fandike foppodirgol e sonnajo kono on wawari foppodirde kono a falano yo memodir ɗon kay haray salligi on boni saabu anni e ma on si tawi a falaka yo memidir kono on memidiri tun a heeɓi sahawu e nder muɗum salligi ma on boni si a falaka yo memidir on memidirari kadi sahawu heɓaki salligi kadi bonari kono si tawi noon hara joni a faala yo memidir ɗon kono ronkuɗa heɓugol sahawu ɗon kadi haray hande kadi salligi yo boni saabu anni e ma on ko ɗum ko ni ɓe yewtiri fika lamsul mar'a foppodirgol e suddiɗo jowi on e bonnayɗi salligi ɗin ko aklu lahmel ebeli ko ñamugol tewu ngeloba sa ñaami tewu ngeloba haray salligima on boni koya yaw salliga goya saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo tawadda'u min luhumil ibli wo sallige so ñaami tewu geloɗi wala tawadda'u min luhumil ganami kono so ñaami tewu dammi wata o salligo eyyi noon alhamdulillah ɓay geloɗi ala ka meɗen alhamdulillah ko yeddi Allah tawdi kay ko dammi marɗe so o ñaami dammol salligota ko yettude Allah ɗon on haray mo ñaami tewu ngeloba ko yaw o salligoyo kono mo ñaami tewu dammol ɗon haray o salligotako ma yajibu lahul wudu toɓɓere hikkine ɗon nden ko honɗum e honɗum waɗɗani salligagol gogo on taw assalatu ko juulugol ɗon hino waɗɗi be salligoɗa fi honɗum nela sa sallam maki la tuqbalu salatun bi gayri tuhurin julde jaɓatake nde alda e laaɓal wo ɗiɗi on attawafu wangagol si goɗɗo wangoto kadi haray ko be o salligo li gawli nabi sallallahu alaihi wasallam samnelaɗo Allah on ɓe maki wo attawafu bil bayti wangagol ngol ka suudu kaaba wo ɗum salatun ko julde illa anna allaha ko woni tun Allah abaha minhul kalam o daginani en wolugol ɗa wawi wangade haɗa wangade han e goɗɗo ɗo wawi yewtorde ɗon haray hande kadi ɗum ɗon haray hino dagi kono andu haray wanga gongol ko dewal si a wanga ɗon haray koye julde woni ko wonɗa si ɗum ɗon feƴƴi ma yustahabbu lahul wudu no wotton piiji ko ka hino yiɗa ya salligo ko komi yewɗo joni juulugol ngol e wanga gongol ko obligatoire goɗɗo hana juulugol o salligaki si wona hara ndiyan ɗan no woodi o wawata salligagol haray ko be o tamo kono noon mi waɗa ɗon bayna gawsayni hakkude laañe ɗiɗi si goɗɗo masalan Allah hoddiriɗo o walike labtane tawa noon hiɓe branche mo fof makko raccordi ɓe nana yo memu ndiyam hara hay yawgol hurgol ngol hara ɓe baransanimo fof kaka o woni ɗon oɗo wata memugol ndiyam oɗo o juulay ka o juulata o juulay o heɓari kadi ko addanamo ka o tamo o juulay ka o woni ɗon
ko ɗon o anniyoto o juula ka wawi ɗo fodde hakkille ɗen hino ka hoore makko ko nokku goɗɗo goɗɗo gorko o ɓantana julde waɗɗakimo si tawi hakkille ɗe dirti ka hoore tanki hakkille ɗe dirtari ka hoore haray no waɗɗima juulugol ko enen tun non heɓata ɗo affaire hoy ɗo ka yahata ha waktu o feƴƴirama hara a juulari amma l'islam on ko ɓe yinni ko so tawi ɗaniɗo ma yejjita ɗo ma pay kum hatuma kum hellifa amma moko ba kellifaɗo yo jooɗo ha waktu feƴƴiramo ko kanko andi gonɗum yeytoy to Allah yawmal qiyama yo toro Allah yo Allah hon yaafo en karamo koɓe buyno wadde ɗo fatuwaji hulɓiniɗi innugol joni golle ɗen kadi koɗe dewal fof no foti ɗum al amalu ibada golle ko dewal kono noon dewe ɗen kadi haray hiɗe ɓurdi kadi daraja si tawi dewal ngal Allah waɗi e hoore ma ngal ɗaɓɓoygol guure on ɗum ko dewal nanoya yaw ɗaɓɓoygol guure ha yeeba ɗum ɗa ko ɓurno handude e muñanede juulugol ngol fof hatuma hewtiga suudu ko yawnoɓe jihaadi ɓen fi sabilillah kono ɓaylere juulugol ngol hewti ko honnu Allah innanoɓe wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salat faltagum taifatu minhum maaka wal yusallu maaka yo julɓe ɓen fecco pecce ɗiɗi hande kadi fedde goo daroɗa e hefer ɓen ndeya fedde goo ara juula ɓawo ma oɗo inte salatul hawfi julde nden nde ɗuyte kadi fedde be fedde groupe be groupe juuliɗa e nelaɗo sallah alih sallam darde wotere ko honno ɓe juulirta ɗon si nelaɗo sallallah alih wa sallam juuldi e maɓɓe darde wotere nden nelaɗo sallallah alih wa sallam immanoyke darde ɗiɗaɓere nden nelaɗo lutta ka ɓe dari ɗon wonnoɓe julde ɓawo maɓɓe ɓen ɓe yaaɓe addoya kamɓe darde maɓɓe ɗiɗaɓere nden ɓe tayyo ɓe salmina toujours nelaɗo hino dari nelaɗo julniɓe darde wotere ɓe juulani hoore maɓɓe darde wotere ɓe heeɓi darde ɗiɗi ɓe tayike ɓe salmini ɓe yaaɓe tinodoya e heferɓe ɓen wondunoɓe heferɓe ɓen ton hino haɓidude ɓen non ara tawta nelaɗo sallah alih sallam ka nelaɗo dari ɗon ɓe habbira ɓe tawta ɗon nelaɗo heeɓi darde jelu darde wotere taw ɓe juulida e nden fedde ɗon kadi darde wotere nelaɗo sallallah alih wa sallam tawi yo salmina nelaɗo heeɓi darde ɗiɗi ɓeya immo adda darde maɓɓe luttude nde nelaɗo sallah sallam julni groupe aji ɗin ɗiɗi noon juuli ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo be maɓɓe heeɓi julde jama waktu Allah on kadi woni ko feƴƴirari ɓe kadi si tawi noon ɓeeɗo ɓe muññananoka yoɓe accu ha ɓe hewtta ka cuuɗi si ɓe juula hara mo ɓeño e ɗaɓɓu dalil ko honto heeɓi ha tigui tigui on inni ko tuma mi hewti o mi waɗa engrais kikiɗe yo toro rabbul ibad noon yo jaɓan en si ɗum ɗon feƴƴi haray hande kadi wiɗen ma yustahabu lahul wudu ko yiɗana salligagon kon ɗi piiji ɗi mi woni e wolde ɗo fof hino yiɗa ya salligano ɗi kono sa salligaki hara mara bakkatu goho zicrullahi jantagol inde Allah sa falama janngugol qur'an haray tigi tigi on no ɓuuri moƴƴude jantagol inde Allah janngol hadis janngol ma waddu diniyaji ɗin fof salligo ha moƴƴa fewta Allah si fuɗɗoɗa noon rewdemo ɗon ɗiɗi annawm sa fokkiti kadi waloyagol haray no yiɗanama ya wondu e salligi si waloyoɗa tati on aljunub wonduɗo e janaba gorko si tawi kanko yo ɓeygu makko ɓe yiidi e mbaldi no yiɗanamo yo immo o yaha o ƴetta salligi ha o gayna o looto longal so arta si tawi himo wondi e anni e yiiditoygol e ɓeygu makko si tawi noon lootagol ngol hino sattanimo woyo salligo salligagol ngol ɓeyda e jonnugol mo doole fi wawgol hande kadi yettagol e sonnajo makko on ko noon kadi sonnajo on kadi ɗum ɗo ko sunna jeeyaɗum e sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ara o yafato ɓe yewten ko figu huni salligo ɗo ngol nden salligande ɗo wonande o wonduɗo e longal ɗum ɗon kadi haray ko sunna si tawi noon a salligaki haray jogaki bakkat wo tati on ko honnum kadi wo ko ɗablal ko adi on tigi kadi al husli ko adi a lootade longal enen ɗo fof siɗa lootade longal ɗe gandi ɓeyna yon tigi salligo ton ka on salligi ɗon na o obligatoire si a accimo fewi e nder ko lottoɗa longal kon haray longal magal ngal timmi kono haray acci hande kadi ɓural molanagal si ɗum noon feƴƴi kadi ko honnum kadi hikki ɗon kadi aklu ma massatuhu nar sa ñaami kala ko yiite memi haray no yiɗanama ya yaw salligagol fiyonu nebbanɗa luttika juuɗe luttika hunduko kadi haray odeur ñamete mo ñamuɗa on ka woni e ma joni noon no yiɗa siɗa darade yeeso Allah hara wonda bargol hay e hunde sina bargol urugol mi fillito ɗon sa ñaami kala ko yiite defi hino yiɗanama na obligatoire ya yaw salligoɗa kono noon sa salligike hara hiɗa jogui baraji si ɗum ɗon feƴƴi kadi salliganagol li kulli salatin kala waktu mo juulata ya salligoyo wo ɗum ɗon kadi no yiɗaɗa mari baraji kono noon na obligatoire woɓɓe no woodi wonduɓe e cellal si ɓe salligani ko subaka fayda ɓe juulira e mo geeƴe ella ala hino selli kono noon heyɗintinalngol kala waktu salligi haray ɗum ɗon kay ko baraji woni ko wodanma
si feƴƴi ɗon inda kulli hadasin kala nde salligi kadi bonirma sewa salligoɗa ɗum noon kadi hare tawa ɗum eko yiɗa kon kadi si ɗum noon feƴƴi kadi jeetati on eko yiɗa kon minal kay si goɗɗo tuuti kadi si a tuuti no yiɗa ya yahu dégage a itta ɗum no fof ha gasa salligoɗa kadi nelaɗo sallah alih sallam ñande goo ɓe tuutino ha ɓe gayni tawi ɓe hoori ɓe taƴi koɓe hoori kon ɓe yilti ɓe yeehi ɓe salligi kadi si ɗum ɗon ko feƴƴi kadi hamlul mayyiti kala rondiɗo fure si a rondike fure hino yiɗanama ya yaw salligoɗa si tawi noon ko an fewni fure on ma ko an looti fure on no yiɗanama haray ya looto longal mo looti fure yo looto longal mo rondike fure haray yo yaw o salligo ko ɗum ɗo haray ndaren ɗo hikma mawɓe meɗen ɓen marnoɓe gandal e faamu ɓen yo Allah yaafo fatiɓe fof e maɓɓe ka ngeru berɗe ɓe adda e tankoje ɗiɗi ndiyam ma tati ɓe joɗɗina ka ngeru berɗe ɗo ko fi on no ɓerdanayno ɗum ko fi rondiɓe fureɓe yo ar heyɗintina ɗon ma iwray ɓe koɗoli goo hara ko direct ɓe ardata ka berɗe ɓen noon si hewti hara ka salligo ɗon hara ɓe wondi e salligi fi jowlugol fure o enen sellannama ko fi on ɗum ɗum ɗon en andano e ɓe tun tankoji tato e ndiyan heno joɗɗina ɗon ko hikma on ni mo rondike fure kala rondiɗo fure o yiyanamo hara yo yaw o salligo hande kadi salligo ngo bonari kono noon si a salligike haray ko noon ɓuuri e moƴƴude li gawli nabi sallllahu alih wa sallam man gasala mayyitan kala on lootuɗo fure falyahtasil haray yo looto wa man hamalahu kala o rondiɗo fure on haray falyata wadda haray himo tora yawgol salligo mi toriki allah subahana taala yo allah o jaɓan en dewal ngal haray salligi wo renatako e salligi rena salligi sino a aden gomninɗo haray ko ɗum ɗo no salligorte ɗon alhamdulillah mawɓe meɗen ɓe yo allah yaafoɓe a yeyi ɗo goɗɗo mo wawata janngugol kono hara himo andi ko honno salligorte ko needi mawɓe men ɓe wonno ko moƴƴuno koye hoore needi l'islam ɓe noƴirno en hay si tawi goɗɗum ngo hino toon paljeno toon kono haray tigi tigi o lasli on fof koye hoore dewal tarbiya islamia on ko on mawɓe men ɓe wonno ko neƴirno en mi torike rabbul ibadi on kala faatiɗo e maɓɓe yo allah taw hara ko firde o sila ala ko to woni werde makko nden luttuɓe hoore gurdam ɓen yo allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen nawnuɓe fof maɓɓe yo allah o dikkinan en ɓe toriki allah faatiɓe fof yo allah okkuɓe aljanna enen kadi yo allah newnan en wuuren ha okkoren ɓiɓɓe wawa ɓe du'a neade ñande mayɗen musidɓe julɓe mawɓe men ɓen ko yimɓe ɓe allah wanno barke muɗum okkuno kulol allah okkuno gandal so yi enen hiɗen jooɗi ɗo hande kala ka moɓodira en du'anto ɓe ko kamɓe yanganino ɗum ɗo enen kadi etoɗen yanganoɗen hoore meɗen hara ñande enen ɗo fof mayɗen hara ɓikkum ma ko ngo ɓanta e juuɗe o inna allah mi torike ma yaafo baba si tawi ɓiɗɗo ma mo wonduɗa Europe ɗo o innaari allah mi torike ma yaafo baba haray fus ko nafu ma ala fus haray o nafarim fi on no si tawi ko yowodiri fi gurdan aduna kon haray ko kanko walluma ha ɗum ko an wallimo ha ɗum no fof heeɓi hande kadi ko haton jinɗa e makko ko so wallete ñande laatiɗa fure kono sey joni payguiin ɗo joni hay hunde ko gui nafi ala kala fi ka wolte fi allah o yarata toon haray an tiguiɗa ha sikkiti hoorema ñande mayɗa si tawi hara ko o woni ko kipoyey makom no woodi e sahabaɓe yeɗɗuɓe faatiɓe hara ko ɓiɗɗo maɓɓe woni ko fewnataɓe tellement que hara ɓe hoolino ko ɓe joguima kom wano gonno abdoullahi gueɗal imamu ahmad on imamu ahmad fewno fata to hari mo andi pellete o acci ko lon tomo ɓawa makko wano abdoullahi gueɗal seydina oumar on kanko e baɓe makko ɓe ukkodirayno e masalaji ha ɓe hewtoya ka nelaɗo sallallah alih w sallam ko nelaɗo wonno ko sendidiraynoɓe ko ɗum foti ɓuuri ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni needi ko ɗum ɗo ɓuuri e fotude mawɓe men men kadi ko ɗiɓe janggonoɓe faami sabuna wondugol e ɓiɗɗo muɗum hino foti ɓiɗɗo hino yurmi allah tigi ko innata so tawi joni o immini malakol mawti on wari ɓiɗɗo makko on inna ene o yahi on tetti piindi ɓernde makko nden malaika ɓen inna hi ɓenna ko honɗum jiyaɗo an o wi jiyaɗo on inni hamidaka o yettima o inni kadi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o inna wa mi waɗi on seede mi mahani jiyaɗo an on suudu ka nder aljanna mi inni suudu ɗum baytal hamd joni noon si allah tigi no andiri ɗum ɗo seedugol e ɓiɗɗo hino muusi mawɓe men ɓen no hakke ko ɓe hiranno fi dina ɓe hirana fi aduna ɓe ƴetteno ɓiɗɗo maɓe naɓa mo jande duuɓi jeɗɗi hara ɓe toɓɓari mo yitere ma duuɓi nayyi duuɓi tati si ɓe yaha ɓe ƴewtoyomo nde wotere taw sikkude haray fi ɓe joganaki mo yurmen ne haray ɓerde nde ngano sofude kono haray hiɓe espoir maɓɓe on hiɓe felliti oɗo o wonoyay goɗɗum janggo o nafa ɓe o nafa mofteɗen fof amma enen ɗo hande ɗo ko honno ko payi kunkun hikkun watti kun ɗo to ɓeɗa watti kun ga jeefa si goɗɗum muusi koni hara tigi tigi on darse yahatake bayana yahatake wajatake jangatake gonɗum waɗi wara e aɗa ɓikkun kun no nawni ɓe to noon ɓe nana himo nawni ñaama hola ɗo gandi koɓe hulɓinirayno paygo ko sa yaha mi naɓete jande fouta ka tellement que ko soñdia woduno toon
kono on son jaa no gasa ɓe heɓaari gandal sifa ko woɓɓe meɗen heɓi ɗo hannde kono ɓe heɓi barki gandal ngal ko ɓe yangani kon e anniye maɓɓe moƴƴo on ko ɗum wonde naftorde ɗo hannde enen ɓe jooɗiɓe ɗo ko ɗum wonde nafitorde ɗo fi honɗum si woni ɗo beru petɗo mawɗo ma on a ƴetta e naɓa jonnamo ka joɗɗa wo si goɗɗum heeɓi mawɗo ma on tuusete ɗum ɗon ko ɓay ɓe yanganike ma fiya wonu on neɗɗo ɗon est ce que an kadi noon ɓiɗɗo ma on a yangimo fiyo wono sifa on neɗɗo ɗon duwantoɗoma ɓawo ma min toro Allah yo Allah hokkoy hara ɓiɓɓe men ko sifa ɓeeɗo mi daro wona aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal